پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی لا ایمان لمن لا امانت له. ای امانت خود نبه خلق بی اینا نکه بی عمل ببی نابه ایمانا بیجیت نه. ای امانت خواه به ایمان خواه ای امانت خود نبه ایمان خواهیت نگله مسلمان. گوهاگر جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی گو امانت زمانه که دا نما واجه علامت قیامت که انو که قیامت رابه. اذا ضيعت الامانه وكسي هاجة امانت تنبو عين كار كرن خارن فانتظروا الساعة لهي في قيامته. فخذ تعالى ما بكش انسان مؤمن او يقول سوزك ددن سوزي خاتنا شنه او يقول يكي بي امانتك داني جم او شورك داني بي رقوت وهاجي هبا كسر ما بيجا ايتش داني جمته قاسم امانت تركبه. فخذ تعالى ما بكي او مؤمني وامانتي خلق امانتي فيك منك منافقي او يقول جهنم. ما خذ تعالى جوارا حاصر كده منك منافقي او يقول جهنم. ما خذ تعالى جوارا حاصر كده.